Gdje ste Padovani? Pa nije me bilo neko vrijeme. Ne brinite se, pomagao sam mami cvijeće zaljevati. Ako se pitate šta mi je ovo na glavi, to mi je od ranije pomenutog zaljevanja cvijeća. Šta ti i ja danas radimo? Gledamo Facebook, znam, ali šta na Facebooku? Znate, sve gledam. Rešetamo po svemu. To infinity and beyond! Da vidimo. Početna stranica Lamborghini. Autodijelove za Lamborghinija. Jer vlasnici Lamborghinija traže dijelove na marketplaceu. Nešto se poklanja. Elektronički otpad. Ne prodaje za novce samo, iz Njemačke je dobiven. Kad došli mu rođaci, poklonili ovaj tetak ovdje, pa mogo bi ja to iskoristit, pa nije ovo ni jeftino, moj Dragane dragi, da ti rođaci znaju. Pa daj neke podatke, čovjek ne zna ni o čemu se radi. Aplikacija se gasi krajem ove godine. Pa treba se riješiti toga, bata nije lud, Željezo se kuje dok je vruće. Zato ja skupljam staru željezariju. Šta je ovo? Mobilni setup. Za ovo na slici, vrate šta gledam na slici? TV na polici s volanom na nekom kvadu. What the fuck? Da ti mama vidi da s ovim blatom u kuću ulaziš. Čip za skidanje blokada. Ovo je ilegalno. Neograničena brzina. Molim. Sram te bilo, možda se ubije neko s ovim. 6 eura komad gume za traktora. Ja kao neko ko nema pojma koliko koštaju gume za traktor, smatram da je ovo ok cijena za nove gume. Pogotovo za traktor. AirPods Pro prodaje jer su višak. A da, kako divan čovjek. Nove neotvorene. Od kud si ovo dobio? Šta te misliš da sam ja od pred 2 dana? Prodaje fake AirPods. Ali nije samo taj lik. Ako upucamo AirPods na marketplace, vidite koliko ih ima. Milijun ih ima. Ta stvarno. Ovoliko ljudi je dalo 250 eura na AirPods. Ovo ne prestaje sa scrollanjem. Vi misle da su ovo sve originali. Sad se vi pitate, Luka, koji si ti faktor u razlučivanju Origigi od fake Apple-a? Dobro pitanje. Nisam nikakav faktor. Ali, skeptičan sam da su ovo sve originalni Apple-ovi proizvodi. Ovo je definicija saturacije tržišta. Naručene direktno od Apple-a. Steve Jobs osobno polizao markicu. Uočavamo tu marginu cijena, 150 eura, 190, a ove su 60. Pa 100, pa 80. A ista stvar, apsolutno. Šta svi moraju Apple kupovati? Šta fali JBL-u? Šta fali... su ovo slušalice? Sadesu? Pa se svi moramo gasirat. Pa ćete vidjeti kakve se ja slušalice nosio. Pogledaj ovo smeće. Jednom ih u džep staviš, naredna 3 dana otpetljavaš ovo, ko da ih je Mornar vezu. Ali nisam ja sirotinja takva ko šta misli. Pa imam ja bežične slušalice. Šta je sad, hejteri, Ćemo fleksat. Čak i rade, vidi ih. A vidi ovu, Key James Bond. Ideja za video. Režem ljudima slušalice i poklanjam im nove AirPodse. A pod AirPods mislim slušalice iz pepka. Ajme, to vam moram pokazat. Vidite ovo, molim vas. Slušalica ko lopata. Luka ne čuje hejtere više. Reši hejtere. Sad kad smo isfleksali slušalicama što sam dobio gratis časopisa, možemo nastaviti dalje s videom. Druže Tito, pazi, želite smaknuti. O ne, drug Tito nas ne čuje, nosi najnovije Apple AirPods. YouTube će mi demonetizirat video. Nema mi šta ni monetizirat. Kamo li demonetizirat? Daj brate, kakav ovo internet. Marko Benjaks, ne bi ti malo bio prestar za ove pizdarije. A dobro, malo mlađi na slici. Vidi šta prodaje još. Vidi. Otkud ti ovo, Matorac otkrio dropshipping. Serijski broj za provjeru. To niš ne znači. I fake AirPods će vam na Apple-ovoj stranici za provjeru garancije pokazivati da su originalni. Ali nisu. Još jedna stvar da se ogradim. Nisam ja ovo otkrio. Ovaj lik mi je skrenuo pažnju na to. Ja sam samo otišao na naš Facebook u Hrvatskoj i vidio da se ista stvar dešava. AirPodsa ima više nego bilo kojih drugih slušalica. AirPods. Da vidimo dalje. Detektor radara.
Jel vam ja moram govoriti šta da radite? Jedna riječ. MUP. Anonimne prijave. A ne, ilegalno bi bilo da je džemer. Niš, zaboravite ovo. Brodski kontejner. Kakav je ovo kontejner? Vlak za Auschwitz imao bolje vagone od ovog. Bata, sredi to. Šmirgl papir i brusimo. Znate kako? Gore dolje. Poznata vam je ta radnja, a? Pa umjesto navlačenja kožice, ovaj bata je mogao nešto korisno napraviti. 1600 eura za komad željeza. Ja željezo jedino po kili kupujem. Rupe ima kontejner. Kontejner istrulio. PVC, ulazna vrata. Ulazna samo kad ulaziš. Kaj je, to su izlazne. Damić, vidi ga, vrhunac jugoslavijske autoindustrije. Kad bi kamioni bili psi, ovo bi bio onaj pag mali. Ateisti. Jedan od jedan. Kolike nokte žena ima. I ja bi sad bio šovinist da pitam kako dupe briše s ovim. A zanima me. Tu nema, tu je puko nokat. Slikano u 2 vremenske zone, nešto koje ja video kad snimam. Ovaj monitor ja imam. A ja sam svoj platio 133 eura. Ili ga 1000 kuna. Na 144 ne radi. Znaš zašto ti ne radi, matori? Slušaj, brata. Zato što si stavio rezoluciju na Ultra HD. Odeš dolje di ti je PC, tu staviš rezoluciju i onda će ti ponoviti 144. A ja idem ovo kupit prije nego lik skuži zašto mu neće 144. 80 km, brate. Uvijek moraju biti u nekoj vukojebini. TV radi, ima tona, nema zvuk. Ton i zvuk sinonimi možda. Šta ne? Ne postoje zarezi i točka džabe. Nisi lerdi ako nemaš radilicu. Lerdi, šta čekamo? Napisao oglasu Perica, tjedan dana mu pristižu poruke, jel ima HDMI, Ček rekao, znaš šta? Nema HDMI ulaz. Čete vi njega jebat, a? Štemalica, korištena u osobne potrebe, da, reci to porezno. Poklopac, čovjek pola svog sela oštemo ljudima na crno, samo za osobne potrebe. To bi ja rekao. Što vas moram posjećat? MUP anonimne prijave. Invalidska kolica u kojima stojite. Wow. A ništa, ja ću vas pustiti gore dolje da malo uživate u pogledu, znate. Šta je ovo vrijedi 2 kune i 5 kuna, evo dam ti euro za to. Još sam na gubitku. Vidio. Karabinom ono zakači zlatni lanac. Daj. Brate, 14 kara, 14 puta ti staru karam, pa odnesi ovu otkup zlata, a ne 3800 eura. Lanac našao na ulici 0 eura, zlatni sprej iz IT 7 eura. 3800 eura, da, 53, 37, ovaj čovjek ima preciznu vagicu, 2 decimale iza grama, ta ovaj narkobos radi. Sad sam vam rekao, 60 centi, možeš psa šetat na ovome. Zlato, a na magnet se hvata. Momci za pešti. Ovi ljudi će vam doći napraviti kaos u stanu, slomiti stolove, televizore, čaše, boce, lustre, stolice i sve to za 50 eura. I nas provode, radi peštu nas provodu. Ovo je potpuno novi predmet, opremljen izravno iz tvornice. Kad ti fali riječi u eseju na maturi. Ali šta je ovo? Znate, nisi mi ništa rekao. Nisam, pa nisi. BMW narukvic. Zamisli da te neko vidi s ovim. Koliko je ovo zemljačko. Neko je vidio ovo i rekao kako sjajan predmet koji će lijepo naglasiti moje velebitske gene. Čovjek do jučer ovce paso na brdu. Oli Ben. Prije bi Ben 10 narukvicu nosio nego ovo, Ja sa svojih 1% ciganskih gena ne odobravam ovako nešto. Čovjek Prime prodaje ovo u Lidlu 2,5 eura. Prije 27 tijana, pa rok mu istekao već. Ishlapio. Pa, fleksujemo. Ali brate, meni je ovo premala kopča. Brate, ja sjedim na parama. Kako bi rekao ne znam ko, imam pare u glavi i glavu na parama. Šalim se. To ovdje jebeno nema ničega. Da se vratim gdje sam sjedio. Odmah se udobnije sjedi na novčaniku. Jack od 0,7. Ma mogo bi prste ugurat tu, jebeš mi sve, otvorio bi ovu bocu, izlio bi, ne bi ove matice ni dirao. Malo design flow.
A znate šta je bio prank? Dedi lijekove upakirat ovako. Nećete to napraviti ako volite svog djeda, ali... Ja samo ideje dajem. Primjer ti dajem. Prodaje procesor Ryzen 5. Pa je li ovo tvoja slika? Zanima me kako tvoje izgleda. Šta mene boli desno jaje za ovu sliku? Hoću to vidit od tebe. Još je i mutno. Funded by European Union. Čovjek pokupio EU fondove, sad ga zaboli džoka. Danas svaki moron može dobiti subvenciju od Evropske unije. I za lagaonice, to su pljačkaonice. Daj molim vas, vidiš ovaj play. Došao za lagaonicu, Rick mu rekao best I can do 5 eura i uzmi kamen s prilaza za uspomenu. 163 čajev. Čovjek prodaje runde za revolver. On može posluže ko držat za tampone, Da se mi privodimo kraju, jer sve što je lijepo kratko traje. Ja u stilu nakon 3-minutnog seksa. Ajde se viđamo nekom drugom zgodom. Ćao lijepi. Mrš lepa.